mu munsi wa gatanu ku minsi 24 y'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 umwaka n'amezi 5 birashize tutagera mu gatanu aka turimo isoko ya kera mwaremagase twaremagura nta kintu cyabo cyari gihari none uyu munsi kandi ico gihe na Afande ntiyarahari none araje isoko iraje Afande mu gatanu agatanu uretse gusa za diabete mwepfo asanga agatanu karimo za diabete karimo za blood pressure karimo ibirato karimo imyenda yo kuberwa abamama baberewe ibintu byakomeye mureke tubwira abantu yuko unyine abaturage ba Minembwe bamererwe neza ureba hano urarangiza ukuntu abantu bameze icyo twabwira abaturage ba Minembwe nuko tubabwira kuko Minembwe yacu tuyirimo senti bari barakubwiye ngo barayifashe Kongoro ngo bidasubirwa none se Kongoro wavugaga yuko bayifashe aha twicaye se muri bishumbi oya bira bivuge muri firigo aho ni muri Afurika seragaza gute turaza kwibageza cyane kandi si ibingi bigusa turaza kubereka n'ibindi nico twababwira nuko Minembwe yacu tuyirimo kandi gani wacu hari umuntu abantu bari mu Eneditu kwa Mweneditu ni kwa bakiseke baje kumbwira distance hagati ya Karimi na Rumba shibuje warabikubwiye ngo nanga ibirometero igihumbi nari nashize kuri 500 ico tubabwira ntabwo tuzoja mu Eneditu niho duhe dushakira amahoro y'Imurenge amahoro y'Imurenge ni mu Minembwe ni mu baturage kandi ico tubwira kiseke nuko tumubwira kuko twebwe dushaka amahoro ino soko dukeneye kuko kiseke dazoza kayihagarara agatanga miti y'amahoro yo gutangariza abantu naho ubundi nta kindi abanyamurenge bakeneye dukeneye kuragira inka zacu guhinga no gukora zose bikeneye nico gituma duhamagaye Murenge 5 kugira ngo imenye yuko ibiri muri Minembwe tutabivugisha gusa amagambo ahubwo tuzereka abantu hari ibintu basigaye montage ni yake hariho technology bita Elon Musk wazanye zino za Starlink wazanye ibintu bikomeza twita n'ibindi ni mukuru wazo yakiriyetinza kandi kwa platform waza bitabo ni AI intelligence artificielle ushobora kuvugira ijwi ryanje bamaze kuri codinga bakazana ibintu ntigeze nkora bakabivuga mu magambo yanje no mu ijwi ryanje ibi duhe dukora turi mu Minembwe mu isoko bagende gusikiza cyo bazumva nuko bagira ivyo baza bakoramo kugira ngo bacekinge nimba bijya bintu biri fake uvuye mu bijombo umufero umunyamurenge iba kubigeza hano kamera neza witwa izina ryawe uri Brown uri umufero uvuga mu gipurero dete myazi waje hano Minembwe umugurisa amaji ku 5000 na amasiku mingi umugurisa ku 30000 bikiwanga bwira abantu bose bamutu kurikira hano ku televiziyo amajiga ari ku 5000 n'ebijombo shobora kuzinga ibuvira iri kuzinga wanga tubwira n'abandi bose barizi hano nano mu Minembwe noji ishobora ku 30 bikiwanga bwira abantu babwire nabo boba uri hano mu Minembwe hari musoda shirika funga deta naho uri mabi deta naho ndabo boba deta bo okay ji ishobora kuzinga ishobora kuzinga nifire sikuza leo 30,000 hano ebijombo ishobora kuzinga
ku 3000 iminembwe iri ku 30000 umuyoka ebijombo muije minembwe ari musode mukugusa mukushurika ari mukufunga biki byatumaga eji yashaka ku 30000 yanaingira ku 5000 biki byatuma yashaka ku 30000 yakuzenda umuto kwego muzamuyoka ibijombo mushigi munayije murengire minembwe mushigi naswerekana nagende mushigi rero muzaba mugenda sene kuri mutura umuri muyije minembwe no mutura aha isukari nyiri isukari uratwumva reka tubwire ngo tubwire abantu turi kumwe n'umuntu uvuye ku ndondo ugurisha isukari aratubwira uko byari bimeze imbere abantu bari hano mu isoko baratubwira amasukari uko yaguraga twari tugeze ku biciro bingana ikiro cyari kigeze kuri 80 kuri 80 70 150 kuri none uno munsi ufite isukari yawe ukoreye kuri kangahe ibihumbi 20 reka tubwire abaturage bose badukurikira uno munsi ni itariki 20 na zine z'ukwezi kwa gatandatu 2026 tubwira abantu yuko ibintu zakomeje bimanuka uko ibiciro byari bimeze mbere ku bihumbi 80 bigeze ku bihumbi 20 wavuye ku ndondo ugera mu minembwe kuragurisha ibintu byawe kandi ukabona inyungu niki wabwira abaturage barimo badukurikira kuri uno munsi abaturage nababwira ko muri minembwe nyine amaze kuba amahoro n'umutekano ibintu zahora nyine bihoga ku biciro muri ariko nyine bikimaze guturuka nyine kubera umutekano none ku ndondo abaturage bavuga iki iyo bumva yuko mu minembwe ibiciro byari bigeze ku bihumbi 100 ntawe muntu w'umuturage wo mu minembwe niki mwabitekerezagaho twebwiriye twabitekereza ko byarasa n'ibigoye ariko kubera amahoro n'umutekano zabaye natwe urukundo turabishima Imana yuko umutekano waba iyi mutekano wagaruwe n'abantu muzi yuko ari bande babikoze n'abasirikare bacu batwirwaneho dukomeze tugira abantu yuko dukomeza tubaheza ibiciro ariko dore isukari yabaye abantu barwaye diyabeti kamuganye abantu ntabwo dukeneye ko abantu barwara ngo tugurize indege dukeneye kuko ntabwo ari ibintu zo kugira ngo umusore ngurire indege tuzatuyizamo tutashe apana kuja ku bitaro dukomeze tuja mu biciro tije igeze kuri 20 kugira ngo iyi tije iri ku bihumbi 20 none sikuvuze nguyu nyine kubera ko awugurisha 20 kandi tije yaraguraga ibihumbi byinshi niki cyaba amahoro twabonye niki cyaba amahoro twabonye duswe kugenda ni bande batanze amahoro muri minembwe rero reka tubwire abantu yuko ino tije yarigeze ku bihumbi 100 ubu nyine igeze ku bihumbi 20 ibi zose tubikesha twirwaneho tubikesha abasirikare bacu ba MRDP tubikesha abasirikare bacu ba M23 ba AFC kubera ko ibintu byose ko birakomeza bimanuka kandi saha tugarukira tuzokomeza tugenda kugeza ku rwego rushimishije yashize yabaga ku 5 yari ku 5 aho niho duhere tuja kandi ndatekereza ko umutekano mubona siko bimeze asante biratandukanye iyi ni mu vitane n'amavuta bazasiga abana n'abamama n'abagabo bagasa neza ubundi n'abamama gusa aya mavuta ko murayagurisha mbere zari bigeze hehe ubuzima bwari bumaze gukomera aya mavuta yari arimo agura ngahe zari bigeze ku bihumbi 50 none ubu nyine ni 15 tubwire abantu yuko aya ni amavuta basiga abana b'ababebe n'abandi bantu ashobora kuba yashingiye amafaranga ya nyuma nangahe tubabwira ko ari ibihumbi 10 nyine ibintu byagabanutse mama mwakoze cyane kubera ko ano mavuta yagabanutse ni kubera ku bihumbi 50 akaja ku bihumbi
kubera iki yavuye ku bihumbi 50 akagera ku bihumbi 10 kubera iki nuko wabaye amahoro aya mahoro yatangwa n'abandi natwirwana ku bwawe twirwaneho niki ni umubyeyi ni ubuzima ni ukuvuga ngo iyo atabaho ibindi byari gukunda reka tureke ayo ngayo aya mavuta yari ageze kuri kangahe 70-80 ubu nyine karagura umwisho nangahe 25 guys ni ukuvuga ngo ubu nyine ni ibihumbi n'idolari 10 hafi na 2. uyu ni umumama wo mu Minembwe ucuruza kugira ngo agire ubuzima bwiwe. Ibi ngibi byari bigeze kuri 70. Iyo tuvuga ngo ibihumbi 70 habuze ibihumbi 30 guhenere $50. Ariko ubu nyine abaturage ba Minembwe no kuvuga ngo buri wese ashobora kugira kurya amavuta. Ubu ngubu ntimuzorya amafiriti ba. Ibi ngibi bigiye kubaho. Rero icyo twababwira turakomeza tubereka uko mu isoko bimeze, ariko ibi byose ni kubera MRDP twirwaneho M23 bakomeje bashakisha umutekano w'abaturage bacu. Mama wakazi uri mama mwiza Afande turimuzi ko akazi mu Minembwe kukizi barinda ngwiki zilipendwa ni iwagisi cyangwa nijoro yari igeze kuri zingahe 50 kuri none ibihumbi 15. Guys, reka tubabwire kuko inzo abasore barwaniye baharanira ibihumbi 15 mugihe byari bigeze kuri 50. Turakomeza tubereka yuko Minembwe ubu nyine iratuje, ubereka isoko, ubereka ubunini. Nagoro twayinogiye n'isoko nshaka abantu bahoraga bazigana mu gasantere hari, ariko iki ni igihe cyo kugira ngo abantu bose bagire gute bongere bisaza mugire n'agahegwa keza mererwe neza nakoze abamama bacu mwese mukomeye. Ibihumbi 12. Reka tubabwire kuko umunyu wari ugeze ku bihumbi bingahe ku bantu bo mu Minembwe, ibihumbi 100, ibihumbi 90, ubu nyine igeze ku bihumbi 12. Uyu ni umunyendondo azanye inzashara ziwe mu Minembwe abyikoreye abikurikije ayo mafaranga. Twereka abantu yuko icyo dushaka kuvuga gaya n'amafaranga bari eske muzi kwanza muza makongomani mwe barayazi neza mwarimo yazi this is the money ini na mafaranga akomeye rero ngizi. This is what we're telling. Let's tell the people the price has dropped many times from anything that is being sold in this market. Salt, whatever, drinks, oil, and the other things. The things has already dropped off. This is why the MLDP has been fought for their dignity, for the respect, and for the identity. And this is the most thing that we want to do. We need to make a change. We need to make a very good change in this market. Gaya mafaranga. Urakoze papa. Urakoze. Uturi twaji raha tangawisi iziba ita fursana ni tuzi dusanzwe turi non alcoholic. Rero icyo dushaka kuvuga buno bwari bugeze ku bihumbi bigera kuri zingahe kuri 50. Kuri none ko biragura ibihumbi 5 ibihumbi bingahe namakuru Buzuye $5,000 kugira ngo tugire abantu. Izi ji zari zigeze kuri 30 n'idolari 15. Ubu nyine zigeze kuri 5 mu gihe zigeze kuri $2 n'igice. Ibi byose tubikesha MRDP, tubikesha AFC, tubikesha abahagurutse kugira ngo amahoro agaruke. Rero ko turabereka yuko turi live mu isoko, buri muntu wese amenye inzo duhe tuvuga yuko ari ukuri bitari ibintu za montage cyangwa za AI. Murakoze cyane. Thank you very much.
iyo kotiko sana kari kanangahe yavuga igiciro yavuga neza umva we kari kageze kurangahe akakari 50,000 ariko nyine kari kuri 5 ndabizi kari kuri 5,000 iyi ni 50,000 iyi ni 5 rero kugira ngo twereke abantu ko ibintu byose byakomeje bimwe aya ni amavutu iyo bashyira muri tuno ducupa urabona ko bakunda kuri mure kugira ngo berekane kuko bagira twereke abaturage yuko ibiciro byakomeje bimanuka kubera impamvu z'umutekano uno munsi uri muri Minembwe twaberetse ibintu byose bitandukanye cyane cyane ibi nizo biri import bituruka hirya no hino ingodi ibijumba n'ibindi nabyo byari bigeze hejuru ariko ubu nyine bimaze kuba byose bikomeza kwerekana niyo bateretse ifu uje ku ifu intoryi imbere zari zigeze kurangaho izingana nk'uko intoryi zo zasuye guhenda mu gihe bitarahinda intoryi zari zigeze wagurishaga ibitoryi 5,000 francs none ubu kubera ko mwabonye amahoro ni ukuvuga ngo intoryi za 1,000 francs kuri none zishobora kuba zikubye zigatatu cyangwa kane intoryi za kera ibi zose ni amahoro mureke tubwire abaturage yuko iyo amahoro abaye ntabwo aba ku busa gusa aba ku ntoryi aba ku mavuta aba ku munyu aba ku isukari aba kuri buri kintu cyose uyu ni umumama ucuruza intoryi kugira ngo atunge abana biwe ariko intoryi 5-10 zaguraga igihumbi uno munsi reba intoryi ahayakora ni ukuvuga ngo byose birashoboka ibyo ni byo dushaka kugira ngo tubwire abaturage yuko ibintu byose bihaye bishoboka urakoze cyane mama abantu batazi umwero wo mu Minembwe iyi fruit you guys you can tell me what is the name of that fruit where is it called tell